Tapi untir-untiran anak lele ngembang bae si Aceng kekeluyuran boga buyur ulin bae. Itu, Ayo. kertas gunting batu. Anjing gua Iya, ih. Metal. Ayo bawa tang, ayo bawa. Ayo. Kertas gunting batu. Ih, kayak gitu. Ayo bener-bener. Salah. Ayo angelannya. Tah lah. Iya. Oh. Tah, toy. Nah, iya. Ah, tadi bisa meureun. Toy. Si Aceh nggak mananya? Ih, boga enggeunangan tang. Keur peuting aya tah. Ngajakan nonton layar tancep. Tapi aing teh bisa. Jadi tang urutan ku bapak aing. Dari pasti kunana nang durutan. Kubu boga penyakit encok tang. Oh. Lain kecocok kamarang. Ih, siung sok teu nyambung. Kira ku bet di bibir kana encok. Aduh, semua. Ya, Tah. kae. Tah. Tuh si Aceh. Wih, dah. Merah. Bat meureun. Panjang bol sih, Ceng. Dia mau datang. Anjir. Maning toy. Anjing bolang ayang cenah. Ayang tang wae. Percaya baik. Si bisa Aceh nyen egrang. Siapa gitu. Gini batu kok dicokot. Anjir. Si belum makosim. Dunya udah sabua. Cokot we koy ngan sana sembarangan ah. Parah sih, Ceng. Ampun aing kasihan. Tapi nah, ha? Ampun aing ampun. Ayo anjing toy. Dah, kasih keren nih dia. Pugu aing ka dieu di tengah jalan pare kumaha aing. Harua aing ge. Nangon kebo aing mah, bapak aing. Tapi kemana eueuh? Jerah laser ya. Aduh. Parah. Nah, burung sebayu ke sawah. Di sawah nae garing. Aju nang mana ge? Oke, aing ge. Nah, urang kadang berbayu ke kebon. Aing ge. Aing. Aing di mana? Oke. Abang-abang tukang baso. Mali. Aceh beli. Bukan. Mana? Iya. Ceng. Hari ini mau sadeui. Teu mau aing ah. Mau kecil lo kebon Ceng. Yang anak. Wah. Aing curiga. Buah-buah di kebun. Anjir. Kita percaya ka aing toy. Musir Ceng aing percaya ka siapa? Siapa jelema gede bohong. Oh, cuma. Shh, tuh kan ih. Bisa mau kalau aing. Percaya ti kebun bakal ke Aceh. Teu yakin aing mah tang. Soalnya kami kebun wae di akuan. Oh, aing ini. Woi, gerak juga. Daksi kendaraan, Ngan simut wa, jeung para blauk. make cacing meng, lain make simut. Ada teh saha? Wah, aing. Si masuk teu jelas. Tadi mah kolot, ayeuna uah. Apal meureun, hah? Toy. Emang ada curiga ini si Aceh. Ngulang kabur bayu.
Daripada orang dikepak-kepak ku boga kebon. Terus cacing kumaha? Ini si cacing mah tinggalkeun bae. Ayo. Jangan leutik. Wah, itu tuh. Dah, panggilan biang tuh. Roy, Tang, anjir, telah ninggalkeun. Parah. Roy, Dak, gangguan. Capek dak. Itu jelas tiba si Aceng mah. Nyamuk cacing. Wedak. Urang mending kayak masih botol yuk. Ayo. Oke. Ayo. Tal. Botol. Mr. Botol, come out, come out. Excuse me. Aceng to you. Oh. Botol engsret, botol engsret. Everybody, botol everybody. engsret, botol engsret. Tal. Botol. Anjir tinimbalan. Iya mana isi? Bos reken si botol mah. Lah udah. Abus tamer. Oh, bener Ceng. Tol. Naon eta budak? Mana ieu? Tal. Tol. Si kunaon ngeurit tembae. Ratul. Alah boy. Curiga ieu mah ieu. Emang ada. Aisyah mesti marahna. Nyawa teh si Aceng teh jelas. Ongko tadi ngaladang dek kebun makolotna ongko, kebun batur. Apa lu Rin? Lah sama si cacing di denge. Heh, dia semua bias buat Mas Rom, mabok. Kalender kamu tuh dia naon dia, bisa-bisa ngomong nak. Geus dak, ulah loba omong. Harga diri toy. Oh, belum. Geus ulah loba omong. Mun wani mah gelut bae. Coba betul irungna, wani teh sia. Anjir, toy. Ayo resep ayo mah ya.